Iyang mo kay paniton malen wow na rakso kon pon peyo wow kisanan kan kolikan konanalang konan kanyay ko wow chorot ang sabal na chain kopna karyang kopna speaker al legislature song kopong labalabakan nan panyan siya momot sa government o John pon peyo sa pachawan luka kupuran korasong nan sabal na chain rongan ranot. Ngay sa nino kalas maban pacawan kanare ko kupurakan au kapan sapal macay rongan ranot. O iya cara laban sapal macay rongkan yay ko yung meeting and palian. Personal Kailan Development Bank Korea pinakapaman may pacawan singalan kita yung scholarship o kasilo sapal macay rongan masalangan mo yung pay te water robot. Rong sam kolonia wen ponpe niya ko sriyay sa kusuan ba ya ko sriyay sa sabal macay kopnan wen ponpe Honorable Reed P. Oliver o sabal macay koryang kopna Feliciano Perman o taraktaran kampan Treasury Ponpe State Christina N. Pachuan yang Chaweta Meeting and Banyan Pacific Islands Development Bank PITP Hirokan me pacho. Nan mi jungwat ye wiyapan tatakan bank moman wiyapan mo ni puen kak miya kaita. Budget statement kan moman lo na bankin koyang aramas o tama rapana na naparan kak loan. O iro kan me pitata aramas me socho pain daray chungan loan kan. Irailakan me bangat Banyan Pacific Highland Development Bank the PITMB me puko ke chok ta me huyawanan bank kan me miya sabong yawita o momon mok dan tatok. Pacific Islands Development Bank huyawita pen ken sawasa o apali jowe kan men we om sawas ong palian moni. Iraila kan me yei men ton pe Wen Chu, Kursai, Yak, Guam, Commonwealth and Northern Marianas Island, Republican Palau, Ho, Republic, and Wen Marshall Island. Korea Wen sa panmanchay rongan ranwat yay pinakapaman me pachawan na natirachmal scholarship. Palian rong na sa panmanchay retyon ponpe pachawan na natire rong me kasaleta me niyakos riyay sa klimaw riyakot riyay sa Meaman pinakap me uya chunga me lenen mo impon pe pachawan na natir scholarship sa Palian American Association of University Women pinakap manajach manat ye may palin apong pinakap manaj pachawan uya chun tataw ang Palian Micronesian Conservation Trust MCT o bilpachawan yang tataw ang Palian Conservation Society and Ponpe or Ponpe State Government Resource Management Division. Pinakap manaja pachawan Pachang Palian Micronesian Conservation Trust MCT nan meetingan GOE with Ministral Nanwen Kanapera nan pariyakit isaktuaw o pan pachawan walian MCT, the Micronesian Conservation Trust, ang wainaway ng parmetanwat ang Conservation Congress. O kain saklan sa palmachay rongan ranwat yay ran masalangan mo yung tonpe. Hungalangan pa mimi ni pit 0.1 ukulak 2 minutes pa isang sunumay isang Ulal ba mimi ni bit 0.5 kulak silo minit pa isak silo murain sawas o ungalangan pa mimi ni bit 0.3 kulak 2 minit pa isak riyaw ni sauchik. Ranwa chang pa mimi nan pungan pa niyay ro palimasan ni nat limaw ni isak limaw o pan puralan nan pungan pa liyapang o palimasa Hilok-lukin pa na pan mimi ni bit silulen payo pan tabokan yang ak marmarakan kachaw. Niya sila niya pang ang pan mimi palimasan ni nat limaw lilay sa limaw.
Iloklikan baina pan miminipit silulen bimau pan tabokan yang aku marmarakan kacau o pan kap miyak gilengan sapon. Nialan ang pan usang palimasan inat limaw lenesak iloklikan baina pan mimi nipit silulen payo pan tabokan yang aku marmarakan kacau o kaywasa o pan kap miyak gilengan sapon. Wan lam na yo mimi teker wali sakwano o wan lam man sang ranwach mimi teker isi sakwano. Wan sasongan kacau nomoratinan rai na warya isakayo mimi ni siseo point sili sakriyao o wan sasongan kacau nomorati na isampong watch mimi ni siseo sakriyao point 182 sakwano. Tuan pay ban bersam kacpin kelak wano menit sili saklemang nin sauci kopan perang salang kacpin kelak wano menit riya saklemen saman laka. Main ko yung macakan na utapan sa kalmacay ron watch kalangan ng kuburan koras o kasalidyo. Hindi ang bumelen, enemikan, ang ating pamilya,